khume timinete ntsena ku Vulavula ya khumembiri nhlekani mingisiro mkanalo na FM na ku hlekanisa ku ronga ngisela stage xiriko eka nhlekani leyo msumunuko namuntlha msumunuko wa kahle siku ra vu-15 ra n'hweti leya mudyaxile mi ri magandibiri makhumembiri imnharhu ni khalanga Pet Mathibola in'wana vusimati wa jimo xihlangwa xingiritoro wa xicecana makunari wa ndandazi aku amukela mingisiro menko risila la Gauteng eMpumalanga and Northwest Limpopo ra ukuma ku audio streaming ya mkanalo na fm.co.za nokura ku umelosiwa inchindani Eric Mabasa ifama singofika leka hafu ku Vulavula ya n'wenhlekani lo kolonga yingisela urikola Gauteng eMpumalanga and Northwest Limpopo na ukuma ku audio streaming ya mkanalo na fm.co.za premier wa xifunekulu xa Gauteng premier Panyaza Lesufi vele ku tirheni matimba swinene ku tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela ku va na mintirho leyi va ku koho exifundeni lexi xa Gauteng mi ta tsundzuka khale ngopfu ku tivisiwe timhaka ta vatirhi lava nga ta va kha va pfunana na xiyenge xa xiphorisa ku vona na ku tiyisisa leswaku ku va na vuhlayiseki eGauteng hi ndlela yaleyo sweswiwani a va kha va simeka xipano xa vanhu lava nga ta va kha va tiyisisa na ku vona leswaku doroba kumbe xifunda xa Gauteng xa basa loko xi fananisiwa na swifunda leswin'wana hi ndlela yaleyo veri ku ta ku ri na vanhu lava nga ta va kha va tirha hi ndlela yaleyo ku vona leswaku vanhu va hetelela va tikuma va kha va tirha hi ndlela yaleyo van'wana va ngiri mapfhumba ya kahle swinene van'wana va ku hayi onge tisiku loko lulamisiweni timhaka ta nhlawulo wa lembe ra 2024 hi yo mhaka va economic freedom fighters va ngiri hina leswiwani swi endliwaka hi Panyaza Lesufi leswi a swi vula hi byela i va thorisa ku yini vanhu lavawani nako xikongomelokulu xa mintirho ya muxaka lowu ku va ku ri yini se hi ta va kha hi bula na va hofisi ya premier Panyaza Lesufi hi tlha hi bula na va economic freedom fighters hi twa ku va ri yini na wehe kwalonga koho hi le ka 0860 002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za 2024 timhaka ta ku endla swikombelo swa ku lava ku amukeriwa ku vadyondzi van'we eLimpopo swi pfurile namuntlha se swi vula ku n'we mi nga lava ku rhurhisa vana van'we kusuka emugangeni wo karhi va ya ka muganga wo karhi swi kahle ku se mi sungula ku endla swikombelo sweswiwani ku endla leswaku ku nga vi na hoyi loko lembe ri sungula ni tshemba ku hi ta bula na vona siku rin'wana va hi byela kahle loko va ku va pfurile ku va kha ku endleka yini va tatana Mike Maringa kusuka ka ndhawu leyi ya dyondzo ya masungulo eLimpopo se hi ta va kha hi ringeta ku lata vona ku va ri yini loko va ku va pfurile kahle va vula yini i swin'wana swa leswi swi nga le ku endlekeni hi mhaka yaleyo ku ya emahlweni le ka stage 4 xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom se a hi ku timingisiwa ra mina tin'wana ta timhaka leti nga ku khumba ku hela loko ka vhiki ku nga va ku ri tihi le ka 0860 002543 kumbe tin'wana leti u nga lavaka ku vulavula ha toho hi ndlela yoleyo a hi ku timingisiwa ra mina hi ku n'wangulo wa wena hi wihi eka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga na tona eka nhlekani wa siku leri hi nga eka rona hi ndlela yoleyo handle ka sweswo mingisero mkanalo na FM na ku Afrika wa vulavula na riteka riqingho rero ndakaliso hi kona ku ta korrekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus ay ku tumingisero mkanalo na FM ku angula okuyini ku ya emahlweni hi ndlela ya 0860 002543 ay ku tumingisero mina 0860 002543 timhaka tetela ku ya hi ku hambana ka tona leti hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wehe eka tona hi ndlela yele timhaka ta leti ti kombisaka ku tengiwa ka nandzu wa ku dlawa ka Senzomeyiwa ta ha ri na hoyi swinene endzhaku loko loyi a fanaka nyika vumbhoni a nge hayikho leswa tithelevhixini swi nga vi kona loko ni kha ni nyika vumbhoni hi ndlela yaleyo a ni tivi ku hikokwalaho ka yini ni tivi ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo kambe hi ku timingisero wa mina 0860 002543 wo sungula mingisero loyi nhlekani hello ahe mani minjhani hi pfukeli n'wina minjhani sesi mina ni la ku mi hlamusela hi sasa ya le Pitori Pretoria Street i ncini xi ndlaku ku mila ku hi hlamusela hi yona sesi yo a ni kona sasa ni vone sasa yi karhi nyika vanhu vo huma Pakistan a Nigeria mudende se hina swo hi hlamarisa ku ri va tirhisa portfolio yi kuza hina vanhu va laha tikweni leri ti-350 leti ti kumela ku tikeni se a lava ku twisisa ku ri va swi kuma loko swi kana ku and va tsarisa vanhu vo ringana 4 vana vo ringana 4 ku ya henhla mina ni vona nga ku mfumo wa hina wa hi xanisa
kambe loko ku nikiwa vanhu a ni ngo munhu i nikiwa ku ya hi ku i na pasi ka mani mara vanhu leswi lava ku swisisa ku vanhu va huma Ethiopia va na tipasa la tikweni ra hina la swa endleka va va na rona swi ya hi ku na lavo huma Nigeria swi ya hi ku va fikise ku yini ku ndleke yini hi vona ene loko na mhaka ya ku ri loko va ku nyika mudende lowu u fanele u va u ri hava mali leyi nghenaka income vavanuna va vona va na swimawusa la malokixini va na swimawusa handle ka madoroba leswi vulaka ku ri va na mali yo tala yo enela hina va tiko leri loko va ku nyike 350 le u va u ri hava ntirho u ri hava nchumu hambi vakhegulu va hola yona hambi 2000 va 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 ri hava xin'wana xa ku nghenisa mali so hina hi nga twisisi ku hi kona and mara tiko ra hina va ri a ri na mali mali leyi ya vo swisiwa hina na vobuta hina va tirhelaka mfumo va patela ku tax xikan'we na hina hi patela ku tax so mina ni vona va ku mfumo wa hina wu kahle wa hi xanisa kambe loko ma va ku ri ku mina vumbhoni bya ku kundiwa vukungundzwani swa pfumeleriwa ku mi nga mi ya pfula nandzu sweswi hi ku loko vanhu va ti vulavulela va nga ri na vumbhoni hi laha swi fikaka swi hlupha kona kambe a hi ku twi wena mingiseri wa mina n'wana mingiseri no nhleka na swona bot hayi no swi ta dlaya xirhami lexi nyan'waka mara hayi hi ta vonana naxo man ya la ku vulavula hi timhaka ti hi ti vonaka masiku hinkwawo ta service delivery loko ri swa siku leri nga va siku hi twa ku vona hambi ku ri ku hlaya ti-incidents ta ti-service delivery ka ku hambanahambana ka tindhawu tin'wana ti-incidents ta kona ta onha swinene hi mhaka ku vanhu va 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 kwatini ka vula mara lexi ni lava ku xi kombisa laha i ku vanhu lava va kha va protesta kumbe va kombisa ku vilela leswi va swi lavaka a hi swilo swo huma ematilweni i ti-basic amenities ku fana na ku phakeliwa ka mati ku fana na ku lunghisiwa ka mapatu ku nga va ku ri pothole ku nga va ku ri yini ku fana na ku lunghisiwa ka swikolo leswi mi kumaka nkarhi wun'wani se swi hlakalini xinghezi swi ku i dilapidation hambi ku ri ro gezi ni kuma ku ri tsemiwile vanhu va nga tivisiwangi ku why gezi ri tsemiwile ri nga ri kona ka masiku hi ku tlhandlamana ka wona tolo wa siku loko ni kha ni landzelela president loko va ri eKwaZulu-Natal ni te va kha va vulavula timhaka tin'wana ti ni tsakisa swinene ni ku loko ku ri keni vanhu lava va nga ka municipal level a vo kumeka va yingisela va twa va kha va endla swin'wana swilo a swi ta lulama va vulavula timhaka ta ku we are in the last leg of this current administration until hi ya fika ka 2024 general election leswi vanhu lava nga ka municipal level va nga kumeka va nga vo deployiwa va nga vo appointiwa both of them alike a va fane va dispersa ti-service delivery ti a vanhwini hi mhaka ku swilo sweswo i ntirho wa vona loko va pfuka va ku va ya emintirhweni hi ku hambanahambana ka timasipala va fane va tirha ntirho walowo mara va ni tsakisini loko va kha va swi twale ingaku i xihlekisi kumbe i joke loko va vulavula marito lama va ku timali ta ti tlhelela eka national fiscal hi mhaka ya ku vanhu lava va fanela ku kumeka va tirhisa timali letiya va vone ku nga ri na ndhawu leyi va nga kumeka ku va endla corruption through yona laha ni swi vula hi timhaka ta ku muhaxi ti-service providers van'wani va vona hi va twini kwala ka xiyanimoya eka masiku kumbe mavhiki ndhawu va ku va boheke ku kumeka va hakela vanhu lava va kumekaka va endla ku va kuma ntirho lowuya so i corruption leyi yi nga kona yi nga ndlandlamuka hi ku yi tsamuke ngopfu so swi le ku hi constant tanihi tiko so leswi swi ni chavisaka hi leswiwa loko ni nga ha lava ku huma moyeni i timhaka ta ku ingaku ti-corrupt politicians na ti-officials alike loko munhu loyi a nga service provider a kumeka a kokela tlhelo a nga va nyiki xo va nyika ku va service providers ti ta kumaka ti kuma ntirho ti ta yisa vukorhokeri hi ku ya entrepreneurship leyi nga kona swi hi komba leswaku ti-service a ti yi vanhwini mhaka ku mali liya yi hetelela yi khomiwa yi nga humesiwi ku yisiwa ka ti-service providers va kumeka va yisa vukorhokeri vanhwini so hi swin'wana leswi swi nga ku ni chuhiseni ku
ingaku hi hava timeasure kumbexani maendlelo ma kahle lama nga ta endla ku vanhu lava va kumeka va khomiwa va tlhela va prosecutiwa. So yin'wana leyi ni nga yi langutaka no loko a yi langutiwa hi ndlela yin'wana yi hi swiyenge leswi nga fanela a hi ta vona swin'wana swi antswa tikweni ra hina. Nemetwe Ni khenseni mhasho. khensa mina 0860002543 na ri teka riqingho ra ri ku ya mahlweni ndzaka leswi. tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Sweswo vayingiseri Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti tatana ina gondongwana va tshahiwa va kha va ku a swi koteki ku United States yi nga hetelela yi vekela swikhiri ehenhleni ka Afrika-Dzonga hikokwalaho ka timhaka ta swihehlo swa Mathlarhi ku sweswo swi nga hetelela swi endla leswaku ku va na hoyihoyi yikulu eka timakete hi ndlela yo yeleyo. 0860002543 un'wana muyingiseri loyi nhleka Bob. aye Minjani? i pfukile ngobona Ipfukile. Mina ni twa ra mina Mavonelo. A hi pfumeleli ku ka ha ri hava nchumu lowu nga ta lunga South Africa ka nkarhi wa sweswi. Hikuva hambiloko se hi languta xivono ku va ku ri hava. Kambe lexi ni nga xi vona mina, corruption yi nge heli hikwalaho ka ku vanhu ni ta vulavula hi bandla ra mina sweswi ANC yi endli xihoxo ngopfu ku tsarisa leswaku makhomoredi a fanele a kuma ti-shares hinkwato tindhawu se swi ta endla ku hi hlupheka. Se lava timhakeni ta gezi a hi ku kumbe vo ka va nga swi voni va swi vona. Alright hi ya ka mapati na wona va swi vona ku mali ya famba yi kha yi vuya hi ku ya dyiwa. A government endla ku leswiya i vatirhi vo karhi lava tirhelaka ANC kumbe mabandla man'wanyana. ANC tanihiloko ku ri yona ruling party yona yi nga khoma swa timali na yini hambiloko mo tena party mi yi foma namuntlha mi kuma thebula mani a yi ka nawu yi ta hanya ka nawu wa ANC. ANC i mfumo loyi wu rhandza ku nga swa vusungeni mara ku na vanhu vo tala va nga tinyikisanga. Un'wana na un'wana la ti-shares loko ku nghenisiwa luya ku tsutsuma mabiloka laha va lava ku sava dya mali va ri voxe. Va tlhela va tsutsuma va veka media kusuhana na yena wula hi ku media na wona i nyikisana i wu independent ka nkarhi lowu hi nga ka wona sweswi. So a hi rivaleni vukorhokeri a ho pfumela ku hi ta hlupheka ri pela ri tlhela ri yaxa hi tlhela hi sungurisa futhi hi ta tshamisa sweswi hi leswi hi fanele ku pfumela swona. Nemetwe Na Afrika ai le matimba 0860002543 un'wana muyingiseri loyi nhleka a ku na munhu la 0860002543 a hi kuti muyingiseri wa mehe i makumembirhi tsevu timinete ntsena ku bela wara ya khumembirhi hi tari hi lava ku bula na va hofisi ya premier Panyaza Lesufi va hi byelanyana katsongo timhaka ta pfhumba leriya ra vona ra ku vona leswaku Gauteng ya basa yi tlhela hi ndlela leyi yi amukelekaka kambe ke a hi amukeleni Butilazi la Butilazi nhleka minjani hi pfukele minjhani hi pfukile kalanga mina ta vulavula hi mhaka leyi ya milawu la tikweni ku milawu a yi le ku tirheni ka swona a hi kombela ku siku rin'wanyana kulukumba lava bengikele va hlamusela ku dlawa ka maphorisa ku maphorisa ma nga ma dlawaka hi siku ivi mi languta loko ni ku milawu a yi tiyanga langutani maphorisa sweswi va ku a khomi munhu a nga hava maphepha mi kuma vanhu va maphorisa ma fika vanhu va jikijela maphorisa hi maribye a ku endleki nchumu so ku fanele swi tiveka ku milawu yi tikisiwa hi ku i nga ri va ro tiko leri ra South Africa ri nga wiki too much ka milawu hi ku hi la mi nga hoxetela ku phorisa hi maribye loko ri ku tirheni kambe loko mi ku a ku endleki nchumu mi vula yini mi vula ku vanhu lava va hoxetelaka hi maribye a ku heteleli ku va na ntshinyo wo karhi lowu va hlanganaka na wona na loko ku ri ku swa endleka na swi ta stopa ku komba ku a swi stop loko mu nghena Johannesburg sweswi va ku munhu i na vhengele a ri nawini vo rhandzela maphorisa va hoxetela hi maribye maphorisa ma hetelela malango ma famba because a ma na matimba na wona mindzuku ma ku maphorisa a ma le ku tirheni ma ta tirha njhani loko matimba ma tekeriwile
lava va maphorisa va nga ri ku tirheni a va tekeri milawu lava va nga ku tirheni a va tshiki va tirha sweswi mina n'wana malume sesi hahani a pfuka ya ntirhweni a nga vuyanga dlayiwe swigevenga a swi hlota maphorisa a ya hloti swigevenga ma yi vona mhaka leyi na mitu yo hetelela na ta nghena ka yona hi leyi ya gezi leyi ya gezi sweswi ku na ku pfuta ka video yin'wanyana ku kumba mataxi va ngetelo ku gezi u ka hi nga ri lunghisi nga se fika December election nge yi voni ku la ku lunghisiwa gezi ku winiwa election or ku la ku lunghisiwa gezi ku tiko a ri fambi kahle va rini va lava nga ku luzeli ka mitirhi mhaka ya gezi phela gezi ro tirha ku layita lomu makaya ntsena loko mi ri ku tirheni ka construction ku tirha gezi na n'wina kwale mi nga kona loko hi fanele hi mi yingisela ku va kha ku tirha gezi ntiyiso a va vulavuli ku ya tshama hansi va ya ku wiseni nkulukumba mataxi va nyuherile va karhele na malembe ma tele va ha vulavula va ta robaroba va vuya va ta wina election next year kambe ku nyuhela na yena swi nghena kwihi swi nghena ku vanhu va le ku hluphekeni a va le ku tekeni ka action malembe ma vona ma pfumeli ku va va ha ri ku tirheni laha sweswi va veke milawu ku loko munhu a ta endla 36 years a nga ha qachiwi ka government bona vana malembe mangani va nga yi pensionini ni mi twile papa inkomu mani kuma mingiseri loyi a ri wetsela hi nga siya mahungu ya misava inhlekani aye budzana aye papa mpfukile epokeli minjhani buti wa mina pfukile ina a vulavula sa Ike Ngobeni la sasela na box leyi la ku vulavula kunyana hi yona la ku kumba katsongo leya ya mnandi wa kunandi ku dlawa ka Sendzumeyiwa le swa ku a ni ku nje loko ye a swi tiveka swa ku wa ku dlawa ka Sendzumeyiwa tiko hinkwaro ri yimile la ku twa ku njhani a fanele a pfumela swa ku a languta va haxa ka TV a kha vulavula vumbhoni bya ku Sendzumeyiwa dlayiwe njhani a ni ku ya ri kona kambe mfanelo ya yena ke ya ku va nga hetelela swi veka vutomi bya yena nghozini mirini so a ku na ku fanele ya yena ku nga veka vutomi bya yena nghozini wa swi tiva ku vaakatiko va n'wi rhandza ene na Sendzumeyiwa a ri munhu loyi a rhandziwa hi tiko hinkwaro se manje hi sweswi i fanele ku vula paluxa swa ku ye vumbhoni bya yena leswi a nga swi khoma nga swi vulisa swona swi yime njhani swa ku tiko ri kota ku tiva loko va hexiwa hi vona va nga pfaleliwa kumbe ku na van'wana lava ngo yo tshama handle va ka nga pfaleliwangi sweswi hi vulavulaka sweswinyana nga kuma swa ku lava va 5 va nga laha ekhotweni va tshamile a va na nandzu ku na lava nga na nandzu va ngo yo tshama laha hansi se u kuma swa ku nkarhi wun'wana ye loko a chava ku paluxa i to kuma swa ku nkarhi wun'wana na ye tintutswi ta n'wi komba na u xava yini nemetwe Inkomu inkoma khensa swinene swi le ku tikeni swinene kambe hambiswiritano a hi tweni ni ku mahungu ya wara ya n'we ya ta emisekuyini a hi amukeleni bonge n'wana mun'wana timaleke kusuka kwalano hi ya ka ofisi ya premier Panyaza Lesufi hi twa ku kahle timhaka leti ta vanhu lava nga ta basisa joni kahle va thoriwe kwihi bonge inhlekani Epulukwane nobody sishilo Leboa Kgomo le le Mokopane o ikuma ina 99.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela so mingisero Munghana Lonene FM kume narumbirhi timinete ntsena ku bela wara liya ya 13 ya 12 ku nga ri khale datwa ku va ri yini le aka ofisi ya premier kambe ke hinkwaswo swi vulavuriwa kwala vanhu lavaya va rinyiwa sira yi rinyiwa ndhawu yin'we ku nga Pulukwana ene i kule a hi languteni munhu loyi a suka ku sasela mani a suka a khandziya loko a fika Pulukwana va n'wi byela ku na load shedding ku fanele ku humelela yini yena i mani munhu kusuka a sasela mani a ta Pulukwana vanhu lava va le ku heteleleni va hayika that's why mi kuma ku ti-hiking ti tshama tele ene ku hayika a swi lo hlayiseka why a no kombela ku ri xikombelo xa mina ni kombela vanhu lava va nga na vutihlamuleri ka timhaka leti ta sirheleko swi nga endleki na va va na ti-branches hinkwako loyi Mavonelo Street Shot a Giyani vo Vulavula kwihi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko i Afrika wa vulavula twana loyi ni khalanga na muhumelerisi khalanga mani ni kombe ku nghena ka leya Sendzumeyiwa mitswani ri ku hlamaleni loko va ku mbhoni leswi vanhu yiri ya chava ku ri yini ka vumbhoni swi ka swi haxiwa aka TV we all know ku ri
i mani na mani a va ri ndlwini loko sweswi swi humelela mavito ma vo va tiveke na vona vinyi va tiveka ku ri hi vona a va ri ndlwini loko ku humelela leswi nga humelela va ri kona. So u chava yini sweswiwani ku a nyika vumbhoni ku veka ha swi tiva ku ri sweswiwani ka lava nga nyika vumbhoni i mani na mani ku sele mani na mani na mani ku va nyika vumbhoni. Wa chava yini botpet lalawani ku va distraction yo karhi ku ri va swi vona ku ri hala handle hi le ku hleleni na ya vona ku leswiwani ka TV ha kha ha hlela ku vumbhoni lebyi vanhu byi too different ngopfu. So vele ku distracteni ku hi humanyana ka vuhleli bya hina mani hi focus ka ku yena u ri a nge ni ka swikombiwa ka TV for what botpet for what a va yimi ku hi distracta we all know ku ri i distraction leyi va endlaka. Nhlekana vaxungu Bootpet nhlekana vaxungu Bootpet mina ni la ku tiva leya ya ku South Africa yi nyikele Mathlarhi hala Russia hala swi onha kwini loko ri ku va va nyikini na ku why swi fanele swi endliwa xihundla loko ri va va nyikini loko ri va va nyikini va nyikini a va vuli ku va nyikini a yi nona America ku kona lomu yi nyika kona swi tlhela swi tiveka ku ya nyika kwini na America yi tshama yi ri ku nyikeni ndhawu to tala swi tiveka ku America yi humese Mathlarhi ya yisiwe kwini swi nga vi xihundla why South Africa loko swi humini swi fanele swi va xihundla na ku tiko ra hina loko ri na swin'wani why ku fanele ku va na tihoyihoyi leti tshamaka ti ri kona ma gwajisiwa swi tshama swi tele ehenhleni ka rona. I nhlekani Botpet na muhumelerisi in this case ya Panyaza Lesufi ni tshemba a ku na loyi a nga swi tiveki leswaku that guy is a hard worker. Swi nga va swi kotlanile yes na timhaka ta ku yiwa ka ti-election next year mara I don't think ku ri leyi ku nga ku ri reason yoho. Panyaza is a hard worker loko hi languta background ya swa hi byela ku who is Panyaza and then leswi a nga le ku swi endleni sweswi a nga toloveriwa hi swona. Mina ni swi bela mavoko ku vula ntiyiso wa tirha misa loyi and then a pfumela leswaku a nga tirha even after election i mukasi ka ndhambi amen. Nhlekani Botpet na vaxumi ya mo mina hi ku hatlisa ni nghena ka leyi le Mpumalanga leya lava va transform i ku mfumo wa hina kumbe vatirhi lava faneke va tirhela vanhu a va le ku tirheni ma swi vona va rhange va yimela vaaki va strike va onha ku sungula hikuva va ku nga ya ku ya xava va transform sweswi ve ri transform va ta ya va vekelela kahle why ku fanele ku rhanga ku strike-iwa va vatirhi va kota vaakatiko va kota ku tirheriwa kahle sweswi mi swi vulaka loko munhu a nga lavi ku tirha a tshiki himpela a tshiki sweswi transformer yi ye ya xaviwa hikuva va rhange va strike loko va lo tshama va khonda mavoko swi va ku transformer va nga ta yi kuma lembe hinkwaro inkomu Botpet na muhumelerisi Cindani Mvuki Botpet mina kahle na ta vulavula ku mativa loko vanhu a va fana na mukhasalara wa 10 wa majosi wa matatani Mr. Bamuza Ernest ne vanhu vo tala a hi nga ta khoplana hi ku ndla titoyitoyi matolo mi byeri ku n'wanuna luyani hi veri munhu fake hu nkhesa a hanya nga vulavuli swo biha ntsena hi vulavula leswinene loko munhu a hanya munhu luyani matolo loko wa sweswiwani endle ku va na learnership for free mahala sweswiwani i le ku ndleni ka ku va na vanhu lava nga ta kuma ti-driving for free mantwisisa wa lava n'wamakhasalara vona va tsandzeka hi yini nhluvuko a tikweni va create mintirho va endla swilo hinkwaswo i le ku create ka mintirho munhu luya ku ri a nga pfumeli ku vanhu va ti-youth yi tshama yi ri hava mintirho mavoni ni license yi endla mali muni ti-learnership ti endla mali muni etisena ti-learnership munhu byi heti-license ambe ri na agreement ngopfu hinkwaro ka majosi case hinkulu agreement vulavula kahle i yini ti-learnership ti ndle njhani a ni mi twisisi mina ti-learnership okay ku tekiwa vanhu va teka ti-license mahala hi swo mi vulaka swona hi swo mi vulaka swona mi nge vanhu va le ku tekeni ka ti-license mahala okay loko ri vele ku tekeni ti-license mahala i yin'wani mhaka yaleyo kambe leswaku va tise ti-learnership for free i ncwini hlamusela kahle ya agreement loko ve mhaka leyi mi vulavulaka yona agreement ti leswi mi nge le ku swi vulavuleni hayi vuyani kahle mi ta swi hlamusela kahle ku loko mi ku ti-learnership mahala mi vula yini a ni ali ku va nga va kha va ndla Bamuza a ni vuli swona a ni ku ali so mina ni lava ku tiva ku n'wiya leswi mi swi hlamuselaka ku vayingiseri lava nga le ku yingiseni va ta kota ku swi twisisa
hlamuseleni ku hi kota ku twisisa ku xiphiqo leswi n'wi mi hlamuselaka so hi swihi hi yo mhaka leyi ni lavaka ku hi hundza ka yona hi ku leswi mi swi kumbexana ni noka ni nga n'wi twi kahle n'wi tweneni hi loyi lerisi cindani mvuki botpet mina ka kahle nona ta vulavula ku mativa loko vanhu a va fana na mukhasalara wa 10 wa majosino wa matatani Mr Bamuza Ernest ne vanhu vo tala a hi nga ta khopulana hi ku ndla titoyitoyi matolo byiri ku n'wanuna luyani i ve ri munhu fake hu nkhesa a hanye nga vulavuli swo biha ntsena hi vulavula leswinene loko munhu a hanya munhu luyani mata loko waswani endle ku va na learnership for free mahala i ncini sweswo mi vula yini loko mo ku na learnership for free mahala hi lani lava ku mi ni hindzisa kona ni kota ku swi twa ku agreement mi vula yini ni fonani ku na yini agreement hi ta kota ku mi ta kota ku hi byela swilo leswi mi vulavulaka swona hi ku a ni le ku swi le ku ni tikeleni ku ni swi twisisa mina kumbe i rhumela nomboro hi ta ku fonela la agreement i ta hi hlamusela kahle swilo leswi swi vulavulaka ku loko ku ri ku impela ve le ku swindleni na van'wani va ta kota ku dyondza ku endleka yini learnership mahala yini kahle kahle ni byeli ku yini hi lava ku swi tiva switsweswo hi lava ku swi tiva learnership for free mahala sweswiwani i le ku ndleni ka ku va na vanhu lava nga ta kuma ti-driving for free mantwisisi wa lava n'wana makhasa a ni ku twisisi i ncini ti-driving a ni ku twisisi se vuyani agreement vuyani mi ta hi byela kahle leswi mi vulaka so hi ku mi endla ku hi mi hleketelela ku kumbexani swilo sponsoriwa ku swilo leswi mi swi vulaka se loko ku ri ka mi lo sponsora swo huma mbilwini tanani mi ta hi byela ku mi vula leswi mi nga swi hlamusela laha swi twali 0860 002 tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero munghana lona FM Afrika wa vulavula i 18 timinete ntsena yi nga se ba awara liya ya 13 awara ya 13 hi mahungu ya misava na bonge n'wana timaleke kambe loko munhu a za teka xiboho xa ku yena loko se a yini ka vumbhoni ku nga ha vi na swilo swa thelevhixini i va kha a vula yini i va kha a vula yini kambe hi 11 mingiseri loyi nhlekani hallo aye papa a ni lava ku vula swoku loko ho yi ba hi makatla mhaka leyi i ta hi vavisa ene yi endle kahle ku yi humelela hi nkarhi wa kahle ku Amerika ku na vanhu lava yi va tirhisaka ku i ta kota ku hlasela matiko lawa i ma vonaka onge switsongo va va ri na swona emavokweni ya vona kumbe etikweni ra vona ku humelele mhaka mixaka lowu Iraq i te ku na Mathlarhi ya ku kala ma nga ri nawini ku na swigevenga leswi nga fihliwa hi liya Iraq ku fetetele vanhu ene Amerika yi zangi ku va na yini ku va na ku landzelerisa ka yona hi le Libya i fikele rhumela vanhu ku fana loyi a nga kona namuntlha na South Africa hi nga na yena loko ho yi teka katsongo mhaka leyi hi ta vona ku leswi nga humelela va Iraq na leswi nga humelela va Libya swi ta humelela loko Amerika loko la ku ta hlasela tiko ro karhi i ta na ndlela leyi taka na yo ya ku tiko ro karhi ku na swilo swo karhi leswi va nga swi lavi va rhumela va NATO va ta fika va hi bometela le ku la ku tekeliwa enhlokweni mhaka leyi nga kumeka se na hi fana matiko laman'wanyana hina hi ta va hi fela yini kambe a ni hi fela ku va rhumela vanhu ku njhani va ta tirhisa mavunwa la tikweni ra hina se vo va ta hi nhleketo liya ku vhela ku na swilo swo karhi leswi swi nga endliwa tikweni leriyana ku ri ku tiko leriyana hi twanane na ro hina ku ri nga endli swilo swo karhi ni le kumitweni se mhaka loko hi teka katsongo leswi nga humelela Libya swi ta humelela la hi ku Amerika ku na vanhu lava va tirhisaka ku fana loko za ta fika yima ka media ku na swo karhi va ri yini vanhu lava nga n'wi rhuma loko a ta fika va yimelela tikweni leri hi ku tiko ra hina ri yisiwa hansi kambe i tiko ri yisiwa hansi kumbe i ku va munhu a kha a vulavula leswi swi nge le ku humeleleni ku ri ntiyiso se loko swi nga ri swona ke ku ya ka humelela yini kuve loko swi ri swona ke loko swi va swi ri swona hi fanele hi pfumela loko swi nga ri swona hi fanele hi nga pfumeli mi le ku ntweni na metwa papa hi leswi nga endleka le Libya le va ku na swilo swo karhi Libya i fihle swigevenga na namuntlha na sweswi tiko leriyana ri le hansi a va koti ku endla nchumu hi mhaka Amerika
so leswiyana hi nga ku hina laha ku swi humelele ivi vo vina a va se na teka goza se nkulukumba loyi kula ka vutisisiwe kahle ku na vanhu vo karhi lava a nga grupana na va ku hi ta rhumela we ku u ya fika u yima exikarhi ku u byela matiko hinkwawo ma karhi ma swi twa swa ku tiko leri hi la ku ta hlaselaka ku na hi za hi hlasela ku na leswi na leswi na methu se a hi tekeleni nhlokweni mhaka leyi kambe loko va ku ri mina na n'wina sweswi hi fanele hi swi tekela nhlokweni hi ndla yini a ni lava ku vula swo a ni ri ku hina hi vana kahle loko ni ku hi fanele hi swi tekela nhlokweni hi vana hina ku fana leswi loko ni va ni ri n'wana wa wena ni ta swi vona swilo mari ni ku papa leswiyani a hi swona mara lo fanele a nga na matimba ku teka goza rerere hi wo nga mutswari wa mina se ku nga hi pfuna ku fika kwalani hina mina we a swi nge swi hi pfunaka ku ve hi humesa matitwelo ya hina mavonelo ya hina se baba a teka xitepe xa ku vana va mina va tile va vulavula leswi na leswi hi mhaka leswi swi nga humelela swa swona se a yise mahlweni na methu papa hayi ku hina mina we hi nga lwa hi nge lwi hi mina we a fanele ko nemetweni papa 0860002543 a hi ku tumekisela mina ku u angula u ku yini agreement na mi rindzerile ni na ku tatwa ku leswi mi swi vula mi kota ku swi hlanganisa kahle swi kota ku twala ku a mi ku yini hi ndlela yaleyo a yi ta va yi ri mhaka kahle leyi a hi ta kota ku va hi kota ku yi twa ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 swi tikomba ku ri na swiphiqonyana ku va hi kuma va hofisi ya premier laha ku va ta hi hlamuselanyana katsongo va economic freedom fighters va le ku vulavuleni na vateki va mahungu hi timhaka to hambanahambana leti ti khumbaka tiko ku katsa na timhaka ta Mathlarhi ku katsa na timhaka ta ku thoriwa ka vatirhi le hofisini ya premier Panyaza Lesufi hi ndlela yaleyo twana lo I heard you mentioning that South Africa does not have the capacity to even supply arms to Russia. Your views on what then the ambassador of the United States said on United States to South Africa said on this issue. Thank you very much. Thank you. Number two. Thank you very much. vateki va mahungu va nge le ku vutiseni swivutiso hi ndlela leyi ta ringeta ku twa ku va ya vulavula va ku yini loko va vulavula nkulukumba Julius Malema loko a kha vulavula na vateki va mahungu kambe sweswi ku na novela la novela mi le kule ngopfu veri ka ku duvuka bomo hala kaya hala va makhamba va ringeta ku lata kuma mali ka ATM ku va yi kumini kumbe va yi kumanga hi tivi kambe mhaka hi yeleyo mi njhani buti Ipfule njani khalanga? Epfukile. Ni vulavula na Muro Stormthola la kanjaka. Boteta mina ni la ku ri la yaleyo yi nga ka bungina ni. Ntsundzuka nkarhi wun'wana a hi ri na imbizo yin'wana na vo ta ku foma commissioner wa Limpopo Mr. Lidwaba. Hi zamile nyana ku va highlighta boteta timhaka ta centralite around that place ku yona aka lawe ka bungini yi nga hluvukanyana ku hi kombela centralite leyi nga le ka bungini leyi yi vuya hala kusuhani hala yi kumeka yi ri hala ku nga busy hala boteta volo heta va ku ni ta swi lunghisa leswi swi khale ngo hambi 2017 hambi 18 sweswiya ku hele ku nga vangi na nhlanga wo baleka ngati a va ha vuyanga tikweni ra ka hina se mara lexi boteta ni nga ta vula xona leswi swi vulaka i ra mbirhi hi wave hi ti 27 ka ku boeing 1 ATM ko kwalaha ka njhakanjhaka hi ti 27 ti ta holiday yaleyo ya ti 27 ta freedom ya freedom day ka ku boeing 1 ATM ya Capitec boteta a hi ndhawu leya ka hina kwalayani you save fresh loaf ka ndzima ku na check u hava vuhlayiseki boteta loko swi ta ka vugevenga a ta kombela xiphorisa xa Vaterfal va tirhisana na xiphorisa xa Hlanganani va zama ku angarhela ndhawu liyani ku yiva na vuhlayiseki ku hava vuhlayiseki boteta loko mi kuma complex leyi kumeka yi ri na masecurity mambirhi ma nga gada complex leyi ma ri mambirhi ene va karhi va a ndzi tshama ni vona security a khome bottom stick kumbe xibamu vanhu va kona vo ti fana na mina sweswi va nga ta ku va khome ti-cellphone ta vona se Goodpet a ku na vuhlayiseki ndhawu liyani so ni ta hetele Goodpet hi ku no kombela ni tombe mi mi landzelerisa mhaka liyani ya gezi laha ka miti leya ka milala liya Goodpet na twa ku vava because ku na switandi swintshwa sweswi laha ndzhaku le build it ya ka njhakanjhaka
tani leswi swa ku ta namuntlha mara sweswi swi na gezi muti lowu hi bote na twa ku vava muti lowu ka milala a va zani ko teka mo hlanganisa na masipala wa police khavani a ni ta phofumelela henhla ka vona hi ingaku vukosi bya ka hina na byona a byi ta tekela vaakatiko va ka vona enhlokweni nemetwe 0860002543 a hi ku tumingiselo meheku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ta ri hi ta bula na tatana Maringa hi twenini Julius Malimane ka vulavula na vateki mahungu meeting. It is held in open and people are called according to the database of the municipality. The story has been people are not being paid in Ikuruleni, and that people are paid through surnames, and that people are paid by paying a bribe to be paid. And Dzonga called that meeting to hear everybody out in the presence of the officials, where a real case is being made. A person is referred to the relevant table, and a decision is made there and there that this matter must be resolved. And a report we received over the weekend is that a lot more other people have been paid following that intervention by our MMC, irrespective of who they are and all of that. It is those type of meetings we need from our public representatives, where they are transparent about what they are doing. They said trucks were missing. They went to look for the trucks. They didn't find the trucks, so they've got an inventory that says these are the trucks that are here. Then they said call all of them into one place, and then they found incomplete trucks. And then they say they are going to open a case. I don't know DP if they've opened a case. They're going to open a case and all of that. The immediate government that left there is the DA. So you would expect the DA to be the suspect, because they should have seen that the trucks are missing, or they just simply didn't have interest or anything of that sort. In its typical nature, the ANC is the first one to jump and say there are no trucks missing. There are no trucks missing. Because when you utter the word, it is the first one to, because as Africans, we've got more than one name. So the ANC has got two names. It's ANC, the other name is corruption. So when you say corruption, you are calling them. That's why they respond. Where do they come in? They are not the immediate government. We are trying to demonstrate to all doomsayers that where the DA governs better is not true. The trucks got missing under the DA. Who responds? The corrupt one says no, there are no trucks missing here. Instead of joining the EFF to look for the trucks, because we know the people who are using those trucks are black Africans in the townships. Without those trucks, there won't be service delivery to our people. No, they defend corruption. So we can't allow that. We're not in any coalition with the ANC. Someone says the relationship is somehow deteriorated or any. There's never been any relationship. We've never had a relationship with the ANC. Nothing. We, from time to time, like we are going to do even when we are in government, if the DA puts a good motion that is in the interest of our people, we'll vote for it. We don't owe our allegiance to anyone. We are independent. We are not in a coalition with the ANC. Sweswo ntshemba ku makhama switwa n'we vaseketeri va vandla leri nkulukumba agreement u kola agreement la ta ka ta byela kahle ku kahle i vulavula hi yini loko a ku na muhumelerisi Cindani mvuki botpet mina ka kahle no ta vulavula ku mativa loko vanhu a va fana na mukhasalara wa 10 wa majosi no matatani Mr. Bamuza Ernest ne
vanhu vo tala a hi nga ta khopulana hi ku ndla titoyitoyi matolo mi byeri ku n'wanuna luyani ve ri munhu fake wu nkhesa a hanye nga vulavuli swo biha ntsena hi vulavula leswinene loko munhu a hanya munhu luyani matalo loko sweswiwani endle ku va na learnership for free mahala sweswiwani i le ku ndleni ka ku va na vanhu lava nga ta kuma ti-driving for free mantwisisa wala van'wamakhaselara vona va tsandzeka hi yini ku tisa nhluvuko a tikweni va create mintirho va endla swilo hinkwaswo i le ku create ka mintirho munhu luya ku ri a nga pfumeli ku vanhu va ti-youth yi tshama yi ri hava mintirho ni license yi endla mali muni ti-learnership ti endla mali muni i tisina ti-learnership munhu byi ti-license ambe ri na agreement ngopfu hinkwaro ka majosi khesinkulu khesile agreement swilo swi vulavula ku a ni koti ku swi twisisa ni lava ku mi kota ku swi hlamusela kahle hi kota ku swi twa mi njhani pfukini minjhani gotel pfukini mina a ni vula so a ni ku ri makhasalari yo tala va voni va nghenini a switulwini mara leswi bamuza a nga ku tirhiseni swona a va zangi wa swi endla van'wani va humini ka vukhasalari a va tisangi ti-learnership bamuza i kote ku a gangesa vanhu va ti-learnership va ta va tanisa vanhu ti-learnership ti-learnership ta yini ti-learnership ta yini ku na ti-learnership ta ku vanhu va kuma certificate swa mintirho leswi va nga ta kota ku va va tirhela va nga yi dyondzeli va nga ta va tlhe leyi va nga ta yi dyondzela rin'wana swi fana na mina ni le xitifiketi xa counseling HIV and couple ni nga kota ku va ni maketa hi xona ni na learnership na kuma certificate xa kona na swa ti-firefight na ti-first aid a mi endla ku yi learnership ya ko agreement a hi endla kwala ka majosi a xikolweni xa le khomanana a ku te vanhu va fika va a ku ri yini a ku ri learnership a ku ri workshop kumbe a ku ri learnership agreement okay kahle ni ngo a ko va workshop se hikokwalaho ka yini mi ku kuna ti-learnership ko va swilo swa ni bayisanyana botet swa ni bayisa swa ti-learnership na ti-workshop swa ni bayisisa se workshop leyi a yi ri ya nkarhi ya masiku mangani a yi ri ya yi teke 2 weeks okay alright se leya ti-license mi ri ku ndleka yini ka ti-license ni ri sweswiwani i le ku gangiseni ka vanhu lava va lava ku ta va ta endlisa vanhu for ti-license leri 18 to 35 18 to 35 and a yi kheti moyo kakati yi lava vantshwa va 18 to 35 lava va nga ta va ta endla ti-license for free ti endliwa kwihi va ta va tlhe va dyondzisiwa kwalaha ka majosi ni vulaka ni license yi lava na tilori na timovha na yini leti vanhu va nga kota ka trainer hi tona se swi endliwa kwihi sweswo ni vula ku swilo leswiwani va ta swi endla loko a ni i faneke a rhanga a vulavula na vona vanhu lava ta kota ku ta khomiwa mithini i vulavula na mani lava a nga ta kha va gangi mukhansela lava na vo lava a nga ta a va gangiseni va kumeka i swilo leswi a nga hlaya swi posta le ka Facebook a ku sweswi na ku ndla swilo swa so leswi lava ku va 18 to 35 se swi vula ku agreement n'we mi nghena moyeni ivi mi ndunduzela mukhanselara ka swilo leswo ka swi nga si tshama swi nga si endlekaka a lava ku gangisa mara ni ya spa ku swilo swi ta humelela kwa munhu loyi ni n'wi ani kambe mina na n'wina sweswi hi nga pfumelelana ku mahemba hi ku a swi sendleka swi sweswo ni okay inkomo mara sweswo swa ti-license vhela swi endleka mara sweswo swi nga swi endlekile okay nani mi twile but lexi a hi lava ku basisa xona ngopfu hi xexo xa ku nga va ku ri na ntiyiso ka mhaka leyi ke loko ni ka ni yingiseri va ka va vulavula xiyanimoya lexi yingiseriwa hi vanhu vo tala hi lava ku vanhu va kota ku dyondza va kota ku avelana vutivi hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kambe hi nge pfumeli ku munhu a tirhisa xiyanimoya lexi ku hemba kumbe ku canvasa ma swi vona hi ku leswi agreement a swi endla ku va ku canvasa a canvasela mukhanselara wa yena swi nga kahle ku n'wi canvasela mara mi nga n'wi canvaseli hi mavunwa leswi se a swi vula ku ma swi twa na n'wina ku loko se a kha a vulavula wa twala ku o ti vulavulela agreement
ndlela le se ai swona hi nga wisi moya lowu na nkoka swinene ku na vanhu vo tala va lava ku tirhisa swa nkoka masivo se n'we mi teka moya lowu mu huwa hi wo loko se hi mi bloka la ku n'we mi ta huwa la moyeni mi hetelela mi ku a hi mi khomi kahle ku huwa leswi mi ta swi vulavula ma swi twa na n'we ku mu ti vulavulela swi ka swi nga ri swona na swi tiva ku kumbexani mi nga va mi kha mi wela ka tikomiti teti kumbexani mi vuyeriwa ku kumbe kambe mi nga tirhisi moya lowuwani ku ta mi ta hi leswi i mhaka leyi a hi lava ku landzelela yona ntsena i pfumerile agreement ku wa hemba matsuvo a hi kumeni mahungu misava ya awara ya n'we na vonge n'wana Timaleke loko se hi vuya na tatana Mike Maringa va ta hi byela ku loko va ku pfuriwile ku endla swikombelo swa ku amukeriwa ka vadyondzi ha xawa va vula yini nako i vadyondzi va grade T hi ndlela yeleyo nako ku languteriwa yini ka vatswari loko va ku va pfurile sweswo hinkwaswo loko hi vuya mahungini ya misava a hi yenini ka vonge n'wana Timaleke ya vona sweswo mingisero mgarano na FM intsevo timinete ntsena ku bela ya 13 noko rako ya Afrika wa vulavula ka mgana lona na FM iteri lava ku bula na tatana Mike Maringa va suka ka ndawulo ya dyondzo ya masungulo eLimpopo itava eka lava ku twisisa hi timhaka leti ti fambelanaka na ntirho ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka ta mafambele ya swilo leswi hi langutaka timhaka ta ku mukeriwa ka ku mukeriwa ka vadyondzi eka lembe xidyondzo ra haxawa hi ndlela leyi bula na vona ndaka leswi umudyondzisi umuchayeri umusweki u tirha hi piki na foxolo umuongori kumbe wo ti tirha n'hweti leyi i ya wena mutirhi u pfuxiwa leyi ti pfuxaka munghana lonene FM u ku navelela ku tlangela lokunene ka n'hweti ya vatirhi munghana lonene FM makomba ndlela Afrika wa vulavula eka munghana lonene FM njani leswi hi landzelelaka lero swi endla na ku hi nga tleli kahle hi nga nga tleli kahle va nga koti no tirha mitirho ya vona hi ku hetiseka mi tala ku vutisa xivutiso xa leswaku hi fike njhani mana ha vutisi xivutiso xo leri hi fikisiwe njhani laha that's why hi na vambuyangwana loko se swi bihile va ta ku no let's work together a hi tirheni swin'we a ni nga ri kona mina va bhinya swilo hi swona khalaka Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula Palamende ya rixaka vutihlamuleri bya ku ri admita n'wana kumbe ku amukela n'wana loyi a nga feyila kumbe loyi a lavaka ku vuyelela a twa a nga pasangiki kahle i vutihlamuleri bya nhloko ya xikolo xolexo hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo ni vatirhi va ri karhi va namba a vo zama tabela kusuhi na leswi hi tivaka swona the word coastal yi vula lwandle Afrika wa vulavula a hi amukeleni tatana Mike Maringa hi twa ku loko va ku mukeriwa ka vadyondzi kumbe swikombelo swa ku mukeriwa ka vadyondzi ka lembe xidyondzo 2024 swi pfurile a Limpopo va vula yini tatana Maringa nhleka nhlekani khalanga nhlekani sana vayingiseri va nongonoko a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina sweswi mi nga vula swikombelo swa ku amukeriwa ka vadyondzi ka lembe xidyondzo 2024 swi pfurile a Limpopo swi vula yini khalanga swi vula ku hi sungulela process yo registera vana ku hi ta kota ku tiva ku ka lembe xidyondzo 2024 ya amukela vana vangani va ya eswikolweni swihi i vana vo huma kwihi leswi swi hi pfuna for planning khalanga ku tiva ku xikolo xa ka Manghena lembe leri taka xi ta va xi ri na vana vangani swi hi pfuna sweswo futhi ku plana in terms of the allocations leti hi va nyikaka ku ta ti-norms and standards ti-planning leti nga kona hi mhaka ya miako kumbe infrastructure sweswo na sweswo so process ya kona yi sungule namuntlha hi vulavula na n'wina swititani vatswari va busy ve le ku pfulokeni ka tifomo eswikolweni hi langutele ku va ti vuyisa from vhiki leri tlhandlamaka hi musunguluko a na hala ku ta kwalani ka ku kahle tanihi mutswari ni languteriwa ku endla yini namuntlha mutswari kumbe muhlayisi wa n'wana i languteriwa ku ya exikolweni lexi a lavaka leswaku n'wana wa yena a ya dyondza ka xona a koleka fomo teto
mara mo tlhelo tiyisisa ku a hi vatswari hinkwavo lava hi nga va langutela ku va ya eswikolweni ka siku ra namuntlha hi langutele vatswari lava va yaku ku ya tsarisela vana aka ku sungula ka grade R ni le ka grade 1 ivi hi ta tlhela hi langutisela vatswari lava nga ta va a high school va ya tekela vana tifomo lava lava ku va tsarisela ku va ka grade 8 liya mina na n'wina hi nga dyondza yi ri standard 6 so from kwalano hi langutisele ku va ti vuyisa ti ta processiwa hi kota ku va amukela lembe ra ha sungula lembe ri nga se hela hi nga yimbeli lembe ri sungula hi sungula ku processa ti-application swi endla ku swi hi hlangahlanganisa ku va na hoyi tidyondzo ti ya sungula late nyana. Ku na swipimelo swo karhi leswi swi yirisaku kumbe swi pfumelelaku mutswari ku wena i nge tekeli n'wana fomo la ka ndhawu leyi kumbe sweswo awa swipimelo swa ku i nge teki a hi vupimeli kambe hi vutisa timhaka ntsena ta ku wena tanihi mutswari i tekela n'wana loyi fomo i tshama i huma ka ndhawu yihi i huma ka ndhawu yini loko ku ve ku munhu loyi a humaka Tshikho i lava fomo ya le Polokwane hi fanele hi ku vutisa wena why i lava fomo ya le Polokwane i lava fomo ya le Polokwane hi number mani ku ri ku a Tshikho swi kona loko n'wana a fanele ka grade 8 hi langusa feeder zone ku futhi ya wena feeder zone ya le Tshikho ku na ti-primary la high school leyi so munhu ya already i le ka disadvantage mhaka ku a nga kona lomu vana va lomu a faneke a va kona loko ti kha ti process wa ti-application leti address yaliya kumbe curriculum nga ta hi nyika yona hi yona yi nga ta n'wi humesa ka race kumbe ka ku navela ka kun'wana wa ka ta dyondza a Capricorn High. Minkarhi ya ku tala loko ka hi languta swivandla swa ku va vana va kuma tindhawu to dyondzela ka tona ku hetelela ku va na swiphiqo leswiya swa ku ongeti ku na vanhu va faku va endla timhaka ta vuxisi hi timhaka ta tikherefu ta lomu va tshamaka kumbe lomu va sukaka ko tanihi ndzawulo ku na leswi se mi nga swi endla ku hunguta vuxisi lebyi. Ya khalanga hi ta va hi kha hi teka tifomo leti nga ta leti hi humesaka namuntlha amaheleni ya July hi lava ku swi hi nyika na nkarhi wa ku hi verify hi kota ku verify na masipala hi ku ya hi ti-address leti ya ku ka curriculum mi tiva ku tshama mani sweswo na sweswo ku hi kota ku hunguta tinhlayo ta vanhu lava va ta nghenisa vana la dorobeni mi kha mi kuma ku n'wana wa kona i ta kha huma 50 kilometers away a kha suka livuwa khomu leswi at the end of the day swi hi tikiselaku because vana va lava nkarhi wun'wana va na problem ya transport va fika va letini and so forth mi kuma ku swi disturba xikolo so mhaka ya khirefu hi le ku hi langutiseni that's why hi ku navela ka hina na leswi MEC va nga vula swona va lavela ku loko ya fika November n'wana wun'wana na wun'wana loyi a nga endleriwa xikombelo xikolweni va kume feedback ku January a ha lavi mintila hi lava ku vana va vuyela xikolweni vanhu lava hi hleketaku hi nga ku hi nga dila na vona hi January hi lava ya va ku khalanga a tshama ka Siyandhani kambe i kume ntirho ya tirhela Polokwane appointment letter hi leyi swi vula ku xiyimo xa yena xi fanele xi cinca i fanele a famba na ndyangu wakwe vanhu lava hi fanele va accommodate hi January because sweswo swa hi boha ku hi twisisa ku vanhu va hanya as the family unit hi nge vuli hi ku n'wana a dyondza ka khakhala a tshama ka khakhala hi lava sweswo ku ti-family ti fambisa sweswo hi kota no va accommodate va lava khalaka. A hi hetseleni nan'waka mi hete njhani hi timhaka tete ta mintlhontlho leyi ya ku va mi kumela vana ndhawu ya lomu va nga ta dyondza kona? Khalanga ti vuyini nyana mani n'wana n'wana i lava ku tikuma ri dorobeni n'wana n'wana i lava ku nghenisa n'wana wa kwe Polokwane kambe ni nga confirma a handle ka ku tinyinga ku hi hava n'wana na wun'we loko a nga kumangiki space ko va ku vatswari a va kumangi ti-schools of choice because swa karhata nyana a xikolo lexo za xi va na over 1,200 learners xi oversubscribe kumbe xi tele ku tlula mpimo so swikolo swa la dorobeni a wu kuma se swi kha swi famba huma 1.6 ku ya kwahalano kambe hi mhaka ya mbili ya ntwela vusiwana a hi swi koti ku va hi tlherisa vana se hi boheke ku kun'wanyana hi kuma tikamara ta nkarhinyana to dyondzela ka tona hi va accommodate mara tsundzukani ku a hi kamara ntsena loko vana vo za va ku 30-35 swi vula ku se va fanele va kumeriwa na mudyondzisi admin ya le xikolweni yaleya so swa hi kanganyisa ka planning hence hi na ku tshemba ka ku this year hi ta swi kota ku plana ka ha ri nkarhi ku na loko mintirho yo va yi ri kona hi yona swi nga endlaka hi nga yi avoid ngopfu mara hi nga veli ya vana va matawu vo fika ka magidi a hi vulavuleni hi ti-100 nyana timbirhi or tinharhu sweswo hi nga kota ku swi manage. A swi koteki ku ni nga mi tshika mi famba tatani Maringa ni nga mi vutisangi ku na mutswari ku na muyingiseri n'wana nga nghena a ku i le DZJ Mthevule a va se hola ve le ka leswa swa teacher assistant program
mi tiva yini hi timhaka ta miholo na ku holeriwa ka vo vatirhi lava? Kalanga ti educators assistants ta hina lava hi va vulaka PEAs va nga va voyo jaha nkarhi wun'wanyana na ku ta va ta tisa information yo ka yi nga tshamisekangi munhu a ku byela ku ni na 4 months ni nge se hola a tholiwe hi February i swi vona ku from February ku fika sweswi hi February u holini a nga vi na problem ya March na April leswi a swi vangiwa hi ku a ku ri end ya financial year hina hi sungula ku allocate mali because ni ta tsundzuka timali ta vona ti huma kwalaha ka norms and standards hi sungula ku allocate mali immediately after loko ku ta ku sungula financial year yintshwa ku pasisiwe budget sweswi budget ya hina yi pasisiwile hi rhumela timali letiya eswikolweni va ta sungula ku hola lava timali ta vona ti salele ndzhaku va ta backdate-iwa kambe a hi twisiseni ku muholo wa vona a wu suki wu ri ka department straight kumbe a head office va holeliwa direct from exikolweni so delay yaleyo a ku ri mhaka ya allocation ene ku mikhomanyana mavoko mi nge se famba khalanga na n'wina i ku a hi twisiseni ku mhaka norms and standards mhaka leyi fanele ku yi tlhe yi verify-iwa swinene because mi ta kuma ku lembe leri nga hela xikolo xa ka ngopfungopfu a xi allocate-iwe norms and standard hi 510 wa vana lembe leri enrollment yi tlakuka hi ku 900 hi fanele hi swi langutisa hi swi cheka ku hi nga va rhobi mali leyi va fanele va yi kuma so once hi hetini hi ti-verification test hi kota ku rhumela mali xikolweni timali ti le ku fambeni ni na ntshembo wa leswaku mahelo ya n'hweti leyi ti-educators assistance ta hina hinkwavo va ta kuma mali ya vona xikolo hinkwawo standard. Tatana Maringa khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Khensa mina khalanga ni khensela eka vayingiseri. Inkomo sweswo mi yingisela munghana lona FM va vulavulela MEC wa timhaka ta dyondzo ya masungulo Limpopo MEC Mavonelo ra makhanya enkulukumba Ike Maringa va kha va vulavula hi timhaka ta ku pfuriwa ka nkarhi wa ku va vatswari va endla swikombelo swa ku la ku vona ku vadyondzi kumbe vana va vona va amukeriwa ka swikolo swo hambanahambana eka lembe xidyondzo ra 2024 hi ndlela yaleyo se hi na ku pfumela ku ri tanihi hi vatswari mi ta teka vutihlamuleri bya ku tiyisisa na ku vona leswaku mi endla swikombelo leswi ka ha ri na nkarhi xikongomelo nkulu ku ri ku endlela leswaku ndhawu leyi ta kota ku kunguhata na ku lulamisa swilo swa yona hi nkarhi leswaku ku nga vi na ku tlulatlula ku yiwa hala na hala swi nga fanelangi loko lembe xidyondzo ri fika kumbe ri sungula hi ndlela yoyoleyo wena u ri yini ke le ka 0860002543 u nga tirhisana mathebula dprsabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle a hi ku timikiseriwa mehe ku n'wangulo wa wena hi wihi wa timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona hikuva mina na wena ha ri laha Afrika wa vulavula so a hi le ka nkarhi wa right wa ku vita vanhu sweswi hi ku hi to tikhomisa tingana ku nga viti vumunhu ende vita hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi hivengele swikweleti swa ti-etoll laniwa va loko hakelisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali so a ya hala nchumu la a va rhangi ku lunghisiwa tiko ku lunghisiwa ti-border gate se hi rhamba vanhu kahle hi ri proud ni kota ku teka munghana wa mina no misa joni palamende ya rixaka xana u na swiphiqo mayelana na ku kuma n'wana kumbe hi swa mbeleko kumbe a swa ha fambi kahle hi tlhelo ra swa masangu kumbe vuvabyi hi ku angarhela u nga vileli hikuva Professor Hlathi va kona ku ku pfuna tindhawu laha Professor Hlathi va tirhelaka eka tona hi leti landzelaka hi Musumbunuku va le Pitori hi Ravumbirhi va le Polokwane hi Ravunharhu va le ka Malamulele hi Ravuntlhanu na hi Mugqivela va le Johannesburg loko eRustenburg ku ri hi Sonta loko u lava ku tiva masiku ya le Thohoyandou Bakersford na le Ackenhoek u nga va WhatsApp eka 0827652815 kumbe u va bela riqingho ka call center ya vona ya mahala ya 0800 014 531 Professor Hlathi the one and only eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso itokala kahle eka 103.2 FM munghana lonene FM makombandlela tana na leti nga emihleketweni ya wena hiswa Afrika wa vulavula ila nga ko 0860002543 nga tirhisana Twitter handle at Afrika munghana i Twitter handle
hi ndlela leyi muhumelerisi va nge le ku tirhaneni na yona ku nga ri khale hi ta yi cinca yi ta va yi ri parlamente ya rixaka kambe sweswi a hi ku timingisi rome ku n'wangula wona wu ri yini ti timhaka leti u nga tikhoma ka nhlekani lowu loko hi kha hi languta ka timhaka hi ku hambanahambana ka tona hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta leswaku sweswi ni vulavulaka na wena mingisi rome ku na timhaka to tala leti ku nge le ku vulavuriweni kusuka ka titiya ta hoyihoyi liya ya Mathlarhi swihehlo swa Mathlarhi hi ndlela yeleyo swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakelaka ku va hi twa ku we u ri yini loko hi kha hi languteka timhaka leti hi bulaka hi to nhlekani lowu hi ndlela yeleyo ku na timpfula leti nga le kuneni ka tindhawu to hambanahambana van'wana ku tisa xirhami ni vulavula sweswi na kwala Polokwane mpfula yi le kuneni swinene kambe na ku pfumela ku ri hayi kwala mi nga kona mi hlayisekile mi kufumerile kambe n'wana mi yingiserile hi nhlekani a ku na munhu la te nkarhi wo leha a kha vulavurisa muhumelerisi wa mina ivi loko se va n'wi yisa moyeni a famba ya ka tika hi ndlela yaleyo kambe un'wana le ku ni vutiseni la i ri eyi khalanga anti mec bioscope makamu a swi koteki mi va vutisa ku ti-RDP ti ta akiwa rini lembe leri hi mhaka yini ya swivutiso ni wa vutisa hi mhaka yini vutisini ni nhlekani Second protest. minjhani but Pukula nga vona. pfukini mi ri yini Ni la khumba leya Mathlarhi ma Russia na South Africa swi katsa na USA xikarhi. USA leswi yi nga le ku swi endleni i ku threatena South Africa. Hi ndlela leyi va na vuxaka byo tala na matiko man'wana mara loko vona va va na vuxaka tiko ra South Africa ri na vuxaka na Russia a swi va khomi kahle hi ku a va tirhisani. Loko mo languta matiko lama nga hlaseriwa mo tala hi America hi lama America a yi nga tirhisani na mona ma nga na vuxaka na matiko lama America yi zondanaka na matiko mo karhi ma vona mo fana na vo Libya vo Afghanistan ku ri lava nghenelaka kona ku sala nyike. Mathlarhi ma nga ma yini va heleke ku na ti-fight ti nga ya ti ya seketela Ukraine kha kusuka America. kambe a ni ri America ya komba ku yi seketela Ukraine se na Afrika-Dzonga loko a yo vula na yona yi ku hayi na hina hi seketela Russia ku tlula ku va ku hina hi le xikarhi yi bohiwa hi yini butpet a ni ngo loko Afrika-Dzonga yi va vutisa ku a n'wina mi wela kwihi veri hina hayi hi khutaza ku va na minjhekanjhekisano i Afrika-Dzonga yaleyo se hikokwalaho ka yini yi nga vuli na yona Afrika-Dzonga kwele ka UN leyi kombisa yi ku hina hi yima na Russia ta va nyika na hina Mathlarhi swi tiveka ku ta va na switandzhaku swo tala because loko wo languta as a continent ya Africa matiko mo tala ma Africa mo tala hi ku languta ka mina sweswi na ku hlela swilo se swi hlelaka ma dependa ngopfu ka Africa matiko yo tala ya Africa ma dependa ngopfu ka South Africa hi ndlela yi a ho languta sweswi titiraka ti nga ti huma ku a South Africa ti ya vo Zambia ti ya vo Congo ti ya vo Mozambique ti ya mara nhundzu ya kona kha yi fikelela na South Africa mara yi sungula la yi kota ku transportiwa swi ku tala ngopfu matiko mo ani loko ho languta loko America yo sungula ku endla sanction ka South Africa ku ngo vaviseki hina ntsena ku ya vaviseka na as a continent Africa se loko ku ve machava ku va na ti-sanction hikokwalaho ka yini mi nga humi rivaleni kumbe hi ku loko mi ndla swilo swa n'wina mi tumberile swi hetelela swi mi fikisa kwalaho but South Africa yi na tirhisano wun'wana lowu ni nga wu languta yi na vuxaka na America ku na leswi va swi benefitaka from America yi na vuxaka na Russia ku na leswi swi benefitaka from Russia na America ku na leswi swi benefitaka ka hina na Russia ku na leswi swi benefitaka ka hina
wa yi vona loko ku a va voni nchumu ka hina va nga tisusi na hina va vona va ku a hina hi nge hi swi koti ku va na vuxaka na von'wini namethu hi swona Botsvet mo etlela van'wana nkarhi but ni mi khensile swinene hlayisekani but thank you enkomo mani twa lavawani ku Tsundu hayi Botsvet minjani ipfuke minjani epfukeli tata n'wina mi na wala ku veka leya vugevenga ni huma ngopfu makeni but yi ni tlhotlhe ngopfu ndzeni ku mo ni mi byela maybe a ni ta vona na van'wanyana hi ku laha ni tirhaka kona ku na mani van'wanyana i vakulu mani lava se va kumeke namuntlha va ni fonela va ku a ni ta fika late ni ku okay se ni vona va nga fiki kambe nkarhi se ku ta un'wana ni byela ku va ri mani va khome nkuzi kanjani se le kwihi va ku va ri tani va landa va dropiwile va tekiwe hi movha ku ri va ri dorobeni a va na nkingha ya khadi se va fambe va bank nampundzu va nga koti ku ta ntirhweni va lunghisa khadi leriya se loko va heta ku lunghisa khadi va vhe va dirowa na 1000 se va famba na yona loko va ha ri ku fambeni laha va ri va hlangana sesi un'wana wa kona rhami i rhwalela mali loko a rhwalela mali vo va hlamala hi ku i fika kwala ndzhaku ka vona a rhwalela mali se loko va hamise swa va ha hlamala sweswo swa kota movha va layichiwa movheni kahle va ha hijekiwile va layichiwa movheni va fambisiwa na vona loko va ri laha ndzeni ka movha lexi nga ni chuhisa ngopfu Botsvet loko va ri laha ndzeni ka movha va vutisiwa mavito ya vona swivongo swa vona va vutisiwa maphini nga ri vanhu lava na michini laha movheni ku va teka makhadi hambi le ku transfereni ka timali laha va ri tibamba leti va nga ti biwa va te va pfimbini Botsvet va biwini va biweriwa ku va fanele va vula tiphini laha hikuva na makhadi nyana mo ringana manharhu ma swi vona swi ni vave ngopfu sweswo ku vugevenga bya koho ku tekiwa na vanhu lavakulu a ka ha hloniphiwi na ku i mani like va biwini Botsvet swa vava leswi nga va humelela mali lavaya ende mali ya vona hinkwayo a ya ha ri kona na le a va yi dirowe kunene va yi khoma hi voko a va yi dirowe kune va ri ku humela 30 rand va ri na 30 rand sayitini va ri ku tekiwe na 30 rand xin'wana xi nga tlhela xi va bisa futhi xi va bisa hi ku va tekeriwe va ri va humese foni va te humesa foni loko va humesa foni va kuma ku i xipodipodi xifoni xa xitsongo lexiya va beriwa ku yi ku smartphone va nga tirhisi smartphone va biwa hi timpamu ma swi vona se vugevenga byi tele ngopfu se vanhu a hi ti voneni especially Germiston yi telele ngopfu vugevenga too much swolo swi nga ni vavisa ngopfu namuntlha Botsvet ni mi twisisa wa mina i xiyimo xo tika swinene xexo wo va na ku pfumela ku ri hi ta va na vukheta ko va ku ni minkama yin'wana hi mhaka ka vanhu va nga ri na vukheta ko va ku loko swi ku kumini swi ku kumini wa vo ti fambela phela swi vula ni swi tivi ku la tirhaku banki ro va byela ku mali lava va na balance ya mali muni hi ku sweswo swi va mali leyi ha ri kona hi ku vanhu lava va na michini va ni vutisa mavito na swivongo kwala ndzeni ka movha va va siya kun'wana hala a hlathini nyana so a swi vona swa vava Botsvet swa vava ni mi twisisa wa mina se we boss ya vona Tsundu Botsvet swa mfane mi nga vula bye Tsundu ai Tsundu ra ni vula hi boss sweswo mingisero mugera lona FM kumxani hi ta hlangana ka mina nongonoko lowu fanaka mundzuku loko hi ku tisela wona nakambe nongonoko walowu humelesiwa hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Mathebula Ike Ngobeni fikile la Ike Ngobeni a khadi ya swin'wana swilo antino ntsindze ya khadi ya swona leswaku na ti vutisa ku hi mpela loko vanhu va ku va ya ku tirheni va tirhela ku ya dya sweswiya leswaku kambe yi mani nga swi poyili kumbexani Ai Ngobeni avuxeni mpfukeni minjhani Xitsonga xi ri loko i nga fambi ta teka makwenu ne ya ni yo famba ndzhani ya swi dyondza swakudya leswiya ncwini sweswiya i swa machayina mi swi lava hi vito ku na loko mi fikile ni ta kota ku swi kumbexani i ncwini chicken chow mein chicken chow mein ku va ku ri yini na yini laya i leswi n'we mi nga ta ku i macaroni kumbe pasta ivi swi va na marhumu i nyama ya huku leya la xifuveni mara yi va yi tsemeleriwile yi va hi ndlela liya na hi nyama ya homu yi kona no na sto
mi ta ku nje wa tshemba ku ya home na tshemba a vana la go botsa so a ni ya kwalana ya no na loko ya xiximi xi hleketaku ni vula ku na moyeni ka wo ya famba xikombiso xa hi xona nga vulavuli hi vafo so swi bakaya vafo wetu a hi xixevo ni vula ku mani loko no li tlumba ni nga layichi hi baki na ni vula ku vafo wetu a hi xixevo ni kombela swi tikisa yimani vheni famba mara ni vula ku va famba